Hello guys and welcome back to the channel. Please do not forget to comment, like, subscribe, and of course do share this video. You guys, Gogo Makhephula was taken to a show called Fake Gobela on Moja Love recently by one of his ex-Atwasanas, I think a few days ago, and he was accused of being a fake sangoma who did not do his job properly. Makhephula finally decided to break his silence and expose what really happened to his Tosana. And according to him, what the Tosana has is a medical condition, and he says that all she needs to do is take her treatment and everything shall be okay. You guys, Gogo Makhephula had a lot to say, so let me not waste your time but quickly insert the video. But before I do that, do make sure that you like, you follow, you share this video. Thokozani bogogo, thokozani zindlondlo, mkhulu Makhephula here. Kenya ku responda modimo ha episode ya hawe na mathambo. O editile thata mo eluru o ntshitse di point tse tsotlhe tse nna ke boletseng ka tsona, but a nkire selo video ya hao because nnete tla tswella go pele kwa. Ke tlhalositse gore gogo o ke mo alafile badimo ke motho a sisitse. Ka fetsa go mothwasisa a shiana a tsamaya le dingaka go a tsamaileng ko teng gore sa itse gore ba irileng go fitlhella mo stageng se a leng mo sona. Number 2, ha o khone o utlwella motho gogo wa o botsa gore ke mmoditse gore a ye sepetlele a yo tseya medication. I don't have to discuss malwetsi a gogo modimo ha hao. I mean, it's between nna le yena ke rena re itseng gore problem ke eng modimo hae, why ke mo referela sepetlele. No, wena ngaka ya o phala lefatshe le lotlhe wa mo hanetsa gore a ska ya sepetlele gore wena o khona go alafa go phala lefatshe le lotlhe le go phala dingaka tse 55 tse a fitileng go tsona, wena o re o tla khona go mo alafa go phala lefatshe le lotlhe. A re itse because o sa lwala le ka jeko, o sa lwala le ka jeko, wena o re a ska ya sepetlele nna ke mo file tšhelete ya sepetlele na ke re a ye sepetlele a yo tseya medication wa hae a nwe dipilisi tsa hae a khone go kry-a bophelo go tshwana le mang le mang. No, wena a o e bone wena mathambo ka lebaka la gore go ra o tsamaye di-workshop tsa dingaka ba tlhalosa ka malwetse le gore motho o santse o mo ise tleliniking. Nna re berekisana le ditleliniki le dipetlele ra isa molwetse a rena ba mo checka balwetse a sekgowa, motho ra mo alafa malwetse a ile gore ra khona a Sesotho a ile gore a pala a sekgowa re ba romella hona go ditleliniking. Ngwanetso o ko morao o tlo bola setšhaba, o tlo bola setšhaba. Wena o tsena ka marantwa e o sa itse. You have been used like a toilet paper inside the toilet and wa o itse o irahalang. Hani bjano o usitse ngwana ka kwa mahlaleng tabene, o mo usitse gore wena gore o nya go bad name nna, but ha o fetsa motho a teng le motlogetse kwa mahlaleng tabene bua hae, bua re bo bone bolwetse bo re bone go rira. Mara number 1 ya dilo ke tlo go tsia re sepetlele gogo, re sepetlele o make sure gore medical condition ya hao o ba right, o tlo bona o tlo phelela bana ba hao. Batho ka ya go mathambo ba ntse ba re he ke mondzonza, he ke mfuko, he ke badimo ba engenge, he ke sethwala, he ke engenge. O tla fetsa o swile wa shia bana ba ntse ba o botsa ba re ese ke e o ntse o tsena ka mo o tswa nke o utlweletse lentswe la ka from number 1 ko o botsa ke re mahlaleng tabene ya sepetlele, ya sepetlele tlohela go tshaba sepetlele, ya sepetlele o kry medication wa hao o khone go alafiwa. Ha ile Sesotho re alafile o thwasitse o feditse. And le batho ba no tlile le bona ba le nna ke ba itse batho ba utlisitse mmo a se bona bale le mokhukhu o tseelang kona ola na ro itse ko ntlong ya stena mokhukhu ola o tseang ngola gore ke di family tsa hao ke bo mang a ke ba itse nna. But it's okay ngwanaka, o ska tshaba go bua hae. If o nyaka thuso o fila gore thuso o tla e kry-a ka mo hasambo ka mo, o ska tshaba go bua hae mahlaleng tabene, bua re bo kete bolwetse ba hao re bone gore re irang. But number 1 ya dilo enwa medication, enwa medication. Bophelo bo tla ba teng modimo ha ona medication o ska utlwella bo mathambo ba ntse ba re ke ndzonza ha di gano gore ke ndzonza ke modimo wa mfoko o nyakile o tshwana le mondao he sa nna sa hana sar. No,
badimo re ba alafile ngwanaka, badimo re ba alafile go setse fela gore o tsene ka mara sepetlele o tse o nwe medication wa hao. Mathambo o te tlhoisa ka dingaka dilo tse o di irang, o te tlhoisa ka dingaka because ke re tshwere di-voice note tsa hao he ntse le tsamaya ntse le nyaka di recruiter batho le ba tshepisa ditšhelete le ba tshepisa dibiri le ba tshepisa eng, le nyaka batho ba le ka ba tseyang Fake Gobela le bona ba le ka recordang Fake Gobela le bona wa itse le tla pouleha tsatsi le nnete e tswang gore le tsamaya le favora batho le fake batho gore batho ba fake malwetsi ba ye go dingaka ba choose dingaka for gore show ya lena e tlale. I'm very disappointed on you Mathambo. Mo nke le irile tafola mo e le gore motho mang le mang a kgone go te karabela nna re arabile but di point tse nna ke arabileng ka tsona o di phumutse hona ditaola tse no di tlhatlhoba tsela yo why you are such a joke. Hore ke a tlhatlhoba mola wa itse re tshehile le matho a tsanaka because ditaola tseo a di na le mawa a di bolele a di le mawa le ntho o e tlhatlhoba mo gore ditaola di re ba re o inyanga yendoda isifunela mali di ka re bya ditaola ungizonde kahle ungizonde kahle ungangizondi ukuthi ube ujampise hona mo TikTok batho ba modimo le ka bala tsena le TikTok ya ka mara ka di camera tse kana tse le tshwere gore phone e ya ka ya Samsung ya chikinya Moja Love ya chikinya Moja Love la tlhalishana ka di camera ta per fela for ke bolela ka phone ya ka ya Samsung the cheapest ke le botsa di nnete tsa lena ka mkhole nya go tenisha lebitso la mongaka le re go obisa mofatsi. It's very wrong to le irang and re ka se dumele ka lebitso la mongaka nka se dumele nna ke le molaphi wendabuko nga se dumele whatever se tlhaela mo social media se le re se accuse bongaka or se penta bongaka bobe ke tlo se araba. I will answer whatever se irahala mo TikTok or mo Facebook se le re ke maka ke sa tlo araba. I will never ke didimale ke re tu le ntse le go gobisa lebitso la bongaka mo mofatsi ke le ke nyaka izangoma moshimane henke o shianne wa yo thwasa ka pela wa re ho fetsa o thwasa wa bula izangoma talk show Mathambo surely o bontsha bokengana dilo tse o di irang a se bongaka hona o ra gore nako e gotlhe gogo ola ne re palla fela go mo tlhapisa ka mai gore a tloele medication mai a o ba tlhapisang ka ona le memmeleke a ke tshotle pereko ya hao but do you think gore wena ne re palla go mo tlhapisa ka mai le memmeleke eo gore a khone go fola? No, o ska lebella go thenisha mabitso a dingaka and wena o tsena ntwa eo sa itse ke a bona gore phone ya ka TikTok ya ka e checka ke batho ba bantshi shem whoever o ke senda message wa fitla. And let me tell you Mathambo go spetlele ba tsena ba le 1000 a batho ba fodile ba botle ba bang ba tlhokofala go spetlele ke bona ka hospital go ba tshwereng di memoya ba tshwere madi ba tshwere pelo tsa di plastiki ba tshwere marapo ba tshwere ba roka ba iraeng batho ba tlhokofala go le byao ke mo alafile ke likile mo ke likileng mo teng hello o mpalletse se motlholo ke ba kae go theater ba tswang ba tlhokofetse ke ba kae ka mo sepetlele ba tswang ba tlhokofetse kante nna re ba byang wa ile rato hatella bongaka ke ba kae ba tsena ka mo sepetlele ba tswa ba sa fola ke ba kae ba yang go di private hospital ba ntsha di millions and millions mara ba sa fole bophelo go itse ke modimo le rena he re ntse ra alafa ra rapela ba modimo o ka diatla tse tsakatse di ka aparela ke bonanana ngwana he ke motshwara a fole eso ke ra gore ke dese so na go ngele bolela dilo he le ira dilo le tenagane gore wena ka ba ke la ra a fola wena o dipitsa eng ani bana ba tlhapisitseng ba wirileng ba he lore le bona ba tlhapisitseng ba o ipollotseng tissue le spekere ka mo jarateng ela ba he lore dilo tsa bona still a dia loka wena o eng today because rena go kona re bitsa re di Fake Gobela wena o eng because I know ba botle ba o ka ba alafa wena o master of all trades how kona hal ba temba ile ba tlo tsena wa leka as much as you can
mara ba pallwa wa pallwa wa leka o ratile mara wa pallwa malwetse a teng. I don't have for nna ke ntshe malwetse a gogo ke re gogo hape nkile a nwa medication wa hore a o tloela or gogo nkile a bola ke sa hore ha ni bana o tshaba ho ira eng ke re ke nya go provela wena. No dilo tse dintse di ne le confidential. Bolwetse ba motho ke sephiri sa motho ka se tlhapise motho mo di ntwe wa o sa mpontsha o motse ya o mo isa clinicing o ra wena o deso phala le dipetlele nna re mmotsa re ra sepetlele wena re sepetlele next te tlhokomele moshimane thoma pele o rupe ho ka tlosa bokengana bo motlhogong go mo go tla thoma ngwana hana pila because tlhalo ha ya o itletse bokengana a ke bone bongaka mthetho we shoba o khola Thokoza. I hope you think wise and change your attitude